Dikio Laura, Naki Amantang, Jalan Mama Jufri, Lorong 2 nomor 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arinku Muhammad Ilham Ridwan. Pamantanganku Rijala Gorban Lorong Sere nomor Sere. Umurku 10 tahun. Sekolahku di SMP Negeri Apa Mangkasara. Eroka Anjari polisi segang ambala segitek nina toto aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe arengku Nafisa Asahla amantang Rijalan Peta Penggawa nomor 40 Siagang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, arengku Laurania Kalapadang, biasa Dikio Laura, Naki Amantang, Jalan Mama Jufri, Lorong 2 nomor 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Naura Elisha Amantan di Jalan Sunu nomor 9. Nake Ruang Saribatang, Nake Uluana, Nake Asikola Ri SMP 4 Negeri Makassar, kelas 7 Sere. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Rafifa Asila, biasa Rikio Rafifa. Nake amantanga Rijalan Andita de no 40 de. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan arengku ya Muhammad Alif Putra Isha Dikio Alif Mantanga Ri Peta Penggawa lorong 10 ruah nomor 7 sangan 70 talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Davina Saputri Zakir, biasa Rikio Davina. Nake mantan Rijala Rapukalin Timur nomor 10. Nake sekolah di SMP 4 Negeri Makassar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Dafa Ibnu Apis, biasa Rikio Dapa. Amantang Rijalang Ujung Pandang Baru Lorong Sangan 7 nomor 10 Salapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Alif Kurnia Nur, kelas 7 ruah. Nake amantang Rijalan Suno belakang kompleks Sunas Baraya. Sekian dari Nakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dinake arengku Siti Nusrawa Putri Wira, biasa Rikio Salwa. Amantanga Ri Jalan Pontiku nomor 70 Talu. Nake anak tunggala. Nake batu Risikola SD Impres Baraya Sere. Kan ma aneh Nake asikola Ri SMP Negeri Apa Makassar, kelas 7 Sere. Hobiku amaca bobo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan arengku Dewi Lestari, Pakioku Dewi, Amantang Rijala Sunda 1A nomor 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Muhammad Farisa. Mantanga Jalan Ujung Pandang Baru Talu nomor 5. Nake Batua Sekolah SD 71 Rapo Jawa. Umurku 10 ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan arengku Ananda Dwi Andini, balaku Rijalan Mujufri Lorong 1A. Sekian dari Nake. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan arengku Novandi Pratama Putra, biasa Nikio Putra. Nake mantan Risuangga Jalan Pontiku Sere.
lorong 6A nomor 13C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nake arengku Syifa Melani, balaku Rijala Muhammad Jufri, lorong 1B. Sekian dari nake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Asbin Akid, biasa Rikio Asbin, Mantanga Ri Jalan Sunu lorong 1B, nomor 15. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paisengi kalengku arengku Malikya Kiraca Putih di Kioka Putri, nake amantanga di Jalan Sunu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ko paisengi kalengku arengku Ahmad Aidil Akbar, biasa Nikio Aidil, amantang Jalan Pontiku Sere, lorong 6A nomor 7. Asal sekolahku SD Negeri Kalukang Apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Andi Neima Kanita, amantang Rijalang Pontiku Sere, nomor 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, naki arengku Siva, biasa dipanggil Siva, naki amantan Rijala Muhammad Jufri, nomor 5. Ini saya akan memperkenalkan diri pakai bahasa Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Saraulia, nake mantan Rijalang Andita Dek, nomor 26. Saya alumni Kak dari SD Negeri Kalukuan 2 Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, arengku nake Almira Syakira, mantanga di Jalan Pontiku 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe arengku Zaira Bila Zafandi, amantang Ridato Fatima, nomor 19A, Kalasa 7 Ruah, Batu Sekolah dari Kalukuang Sere. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Andi Siti Adina Aurelia, amantang ada Jalan Sono nomor 9, nake asikola ya di SMP Negeri 4 Makassar, Kalasa 7 Sere. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, arengku Muhammad Saipul, nake mantan di Jalan Ujung Pandang Baru 6, nomor 25, nake sekolah di SMP 4 Pontiku, kelasku di Sangan 7 Ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, arengku Nurul Fatima, amantang Jalan Muhammad Ibnu Anna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, arengku Saril Sakwan Usman, inake mantang Rijalang Teuku Umar 15, nomor 6 Makassar, inake kelas 7 Sere SMP Negeri 4 Makassar. Arena manggilku Usman Skepners, arena emakku Nurjana SPD, inake anak ketalu dari Talu Sari Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Putri Alamanda Marfiani, biasa Nikio Menda, nake amantang Rijalang Arif Rahman Hakim, lorong 30 Sere C, nomor 10 Sere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai agang-agangku, arengku Ahmad Fahri Dewantoro, biasa Nikio Fahri, nake amanta Rijalan Lasiloro dalam 2 nomor 70 apa, nake anak Makasere Baturi Ruas Haribatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Rifka Malia, amantang ari urip Sumoharjo lorong apa nake ruasa ribatang. Nake asikola ri SMP Negeri 4 Makassar. Kalasa 7 Sekre. Perkenalkan, nama saya Rangga, asal sekolah SMP 4 Makassar, kelas 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ko papaising ang kalengko. Arengku Muhammad Alif, biasa kan ikio Yalif. Kamakamane amantang ari jalan suno lorong seri A nomor talo. Riolo asikola ri SDN Kalukuan talo. Kamanjo kutayang papaising ang kalengko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Rizky Ramsyah, biasa di Kiok Kiki, Balaku, Rijalam, Ujung Pandang Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agang-agang ku persilakan arengku Naina Usman Alfira, biasana di Kio Naina, tanggal suku 10 rua bulan 5 rua sabu salapang kamakamane ke kelas 7 amantang ri jalan Pontiku Sekre lorong 6A nomor 2 salang eroka anjari doktoro. Oke agang-agang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, arengku Soib Nafian Akramuddin, biasa di Kio Soib. Nake Akmantan Jalan Ade Irma lorong 3 nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Muhammad Febriadi, nake mantan ri Jalan Panampu lorong 2 nomor CR 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Muhammad Wari, mantan ri Adipura Sere lorong talu nomor 5 sekolah ri SMP 4 Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo agang-agang, apa kareba, baji-baji jito, kupasusengain kalengku, arengku, anna, au tufun nisa. Biasana di Kiyoka Nisa, tanggal kala sukangku, tanggal 10 Sere, bulan 10, tahun ruasa bu salapa, kamakamane inake asikola ri SMP apa, ri jalan Pontiko kelas 7, inake mantang ri jalan Ardengunjung Sere. Nomoro balaku 35. Cita-citaku inake eroka anjari doktoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Utari, berasal dari sekolah Misyet Muhammad Saman, beralamat Jalan Andita D1 nomor 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Khairul Islam, biasa di Kio Kaidul. Nake Amantan ri Jalan Andita D1 nomor 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Rivalda Jeret, inake amantan ri Jalan Muhammad Jufri Sampulo lorong Kenanga, inake amempo ri kelas 7 Talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe arengku Siti Syahrani, umurku 12 tahun, alamat Jalan Mojofri lorong 7 nomor 26. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Muhammad Alif Syaputra, amantan ri Jalan Muhammad Jufri lorong 7 nomor 11. Nake mempo di ri kelas 7 Talo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Muhammad Wari, mantan ri Adipura Sere lorong talu nomor 5 sekolah ri SMP 4 Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Azizahra, biasa dipanggil Arifa. Alamat Jalan Muhammad Yamin Baru, lorong 18, nomor 11A, asal sekolah SD Negeri Kip Barabaraya 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Melani, biasa dipanggil Syifa. Alamat rumah Jalan Muhammad Jufri, lorong 1B, asal sekolah SD Pres Butatian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku barit pati mubara, biasa rekioki pati. Nake mantanga rijala rapokali lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aren sikalaku di kana salwa salsabela. Aren ribalaku di kana wawa. Alamat balaku Jalan Korbang 40.000 Jiwal lorong 7 nomor talu. Nake mempo di kelas 7 talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Muhammad Alif Al-Ghazali, amantan di Jalan Sunut Tallu, mempo di kelas 7 Tallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe arengku Salwani Serina, tinggal di Jalan Mangade lorong 24. Umurku 13 tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Jalan Sekian Mantang di rumah Nasudian 1 kelas 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Nur Fadila Basri, biasa Rikio Dilla. Nake mantan di Jalan Pontikusere lorong 7 nomor 20C. Nake mempo di kelas 7 Tallu. Umurku 11 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe arengku Jelita Cahaya Putri. Alamat rumahku Muhammad Jufri lorong 1C. Perkenalkan, aren Nake Melani Aulia, umur 12 tahun, Jalan Kandia Tallu lorong 6 nomor 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Nabila Sakinah, biasa Rikio Nabila, amantang ri Jalan Daruma Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Muhammad Ridho Halil Darmawang, mantan di Muhammad Jufri 10, mempo di 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harenku Niswa Duia Ramadhani, biasa dikio Niswa, amatan ngari Jalan Sunu, Kompleks Unhas, Blok CX 10 apa, Kalasa 7 apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Yudita Yunus Patala, biasa Riki Yudita. Nake amantari Jalan Darul Ma'arif nomor 40 Tallu. Nake amempori kelas 7 Tallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Andi Ahmad Fausan Syukur, biasa di Kioka Ocang. Inake amantanga ri Jalan Andi Tade lorong 25 nomor 10 Sere. Inake asikola kari SMP apa Mangkasara ri kalasa 7 apa. Iyami anjo data-dataku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Ahmad Abdul Furqan, nake amantanga di lorong Indah Jalan Rapo Kaling, nake kelas 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Putri Yandira, biasa Rikio Putri, amantang Libat Cini Gusung kelas 7 Tallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengko Muhammad Noval Irfansyah, amantang di Jalan Mengadil lorong 24 nomor 14. Nake amempo di kelas 7 Tallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Muhilham, kelas 7 apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Arifa Zahra, kelas 7 Rua, balaku di Jalan Muhammad Yamin Beru lorong 10-7 nomor 10 Sere A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pa ane arengku Nur Fadila Utari, alamat balaku Jalan Andi Tade Sere nomor 37, asal sengkolangku Misyet Muhammad Samang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan arengku Muhammad Fatir Saputra Saril. Biasana Nikio Fatir. Nake mantan di Pampandua Lorong 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Inake Riare Muh Akram Anwar. Baturi Sekolah SD Negeri Larian Bangi 1. Biasa dipanggil Akram. Tinggal di Jalan Andi Takde, Lorong 25, di dalam Pasar Kalukuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasisengang nake arengku Mandala Putra Darmawan. Nake kalasaku Yamiantu kalasa 7 talu. Nake amantanga di Jalan Daeng Tantu nomor 6 Kota Mangkasara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti senga arengku mama bapak ceritama. Biasa di Kiopati. Mantanga di Jalan Barawaja Talu. Riola sekolah di Rapokali dengan 71. Habiko Bungaya Karnagolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Gali Daus Saputra. Biasa Nikio Gali. Nake mantang Rijatu Pati Menomoro Talu. Nake kalasa Pitu Talu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Mustika Ratu Wahyudi Arsyad. Nama panggilan Alia. Alamat rumah Jalan Ablam, asal sekolah SD Negeri Sudirman 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arengku Nashila Ramadhani, Amantang Jalan Suno, Kompleks Unhas, M3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabepa segang-gang kungaseng. Nake arengku Nela Zanur, biasa Rikyo Naila. Nake mantari Jalan Barawaja Raya nomor 3 B. Nake Rosari Batang, nake pertama. Nake mempu di kelas 7 talu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Mafari di Kyoka Mafari. Mantanga di Jalan Panampo Lorong 2, kelas 7 talu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Mama Gasa Lipasari. Nake mantar Jalan Sunu Kompleks Unas. Nake mempu di kelas 7 talu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake areng Syifa Nora Kamila Ramadhani. Biasa Rikio Syifa. Amantang Ri Jalan Pontikus 1 Lorong 6A nomor 40. Nake mempo di kelas 7 talu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, Amantang di Barawaja 2. Nake amen di kelas 7 talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, arengku Nikmatul Anisa. Mantanga Rapokalim Barat, Lorong Apa. Umurku 13 tahun. Mempoka di kelas 7 talu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupasi sengi kalengku. Arengku Putri Makfira Amelia. Areng patiaku Nikana Amel. Kama-kama ane nake kalasa 74. Nake amanta di Jalan Mengadel nomor 960. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku ay andiri biasa di Kiyo Ayu. Inake amantan Ri Jalan Mama Jufri Lorong 5. Inake sekolah Ri SMP Negeri Apa kelas 7 Apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Andikoyum Eka Saputra Rahman. Biasa di Dioka Koyum. Nake amantanga Ri Aspol Talo Lama C nomor 2.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvanisa Dwi Rianti, biasana di Kiofani. Naki amantang di Jalan Panampu Lorong 2 no apa anang kala 17 apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Areng Kuryana amantang di Jalan Pontiku Sekre Lorong Gompuron 7 nomor 10 Sekre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, arengku Najwa Rasyika. Biasa Kak Nikio Najwa. Inake amantanga Rijalan Datuk Ditiro Lorong 7 nomor 10 Sekre. Asikolaya ri SMP Negeri Apa Mangkasara. Kalasa 7 Apa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Putri Pudiani Wahdani Arum amantanga di Jalan Jufri 9 kelas 7 apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Kaisar Noval Ali biasa di Kio Nopal amantanga di Jalan Pontiku Lorong 10 Blok 9 Kalasa 7 apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Raditya Alirdiansyah biasa Nikio Dito amantanga di Jalan Suno Lorong Seri A nomor 10 Ampak Kalasa 7 Ampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Alif Malikul Mulki amantanga Rijalang Kandea Talu Lorong 7 nomor 10 Kalasa 7 apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Nurul Hikmah biasa di Kiok Nunu amantan di Lorong Kamboja inake Kalasa 7 apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Rangga Putra biasa Rikio Putra Kalasa 7 apa. Nake amantan Rijalang Panampu Lorong Sere nomor 10 Sangan 7 B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agang-agang kukupasengangi arengku Sri Wahyuni biasa di Kekang Asri amantanga Rijalang Muhammad Jupri 9 Bundar Kalasa 7 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku di Kanisara umurku 12 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.